Ninaokethia na kuthocha ngumanyithia mwendo wa senya cia kioko nye ni Faith Kale wa Kakungi tutambanya imwe kwa imwe nginya muthia wa mauvo ninakuthocha ingi. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior ni waweta serikali ya kaunti yesu ni kuseovya nzama ingi kutoa isio kunikiliungi wa maudhuo hala maetawa ni mauta hala metika kuma mivaivone ya KFC isio ni sia dhange kula maambie kuitika miaka 10 mivitu. Mavo wangi ni kana ofisa umwe wa polisi vandhi ya Kenya hala mendhi ya iti nume yendhini wa operation kisioni cha Kenskof ngaliko ya idhio ya musimonene wa ndhisi ya Port-au-Prince. Na muthiani athima skulu wa musingi wa Kitongi kuyaka ngundo ni maumia witano kula kwi serikali ya kaunti ya Masaku kumasi ofisi ilazi sia ECD hii skulu ni usuma iweta kana siana sia PP1 na PP2 taike utumia kilasi kimwe nundu wa kukosa ilasi hamwe maasi skulu ni uma inena na andiki mama uvo ni maeleze siana sio tasiende kunyama na kulea kusoma undula vailete kwa kuithwa itumiani ya kilasi kimwe muthia wa mauvo mwendo wa senya cia kioko nye ni Faith Kale wa Kakungi gwendea withukisia mwailu kwa oyu tiwanesa.